Njengoba live licale kutfola timvula tekucala kulamalanga, litiko letekulima lithi phezu komkhono kubo balimi kute live likhicite kudla lokwanele likhone kudondla. Mabhalane lomkhulu etiko letekulima Sydney Smilane uthi tigulumba setivele ticalile kulimela balimi. Nelitulu ke siyalibona phela liyana siyabonga kakhulu, siyathemba ukuthi amaswati atawuqhubeka emasimini. Kubeke neconcern ngendzaba yetigulumba ukuthi tigulumba time njani tona. Singasatisa nje sive kusesivele sesiqalile kulima tigulumba sinale tinhlobo letimbili kusho ukuthi sinye inhlobo yokuqala tigulumba tahulumende leti ku NMC, kwesibili bese kuba ke tigulumba tema private tractor owners leto ke siyaticasha nato sibe nebudlelwane noma leyo contract lesiyenda konemnikado wesigulumba bese bayahamba ke bayolimela sive. Lo sikhuluma nje timvula setiqalile tigulumba tisemasimini kuyasebenteka umsebenzi uqhubeka kahle kakhulu. Litiko letekulima lethi tigulumba lesetihloliwe lesetilungele kungena emasimini tinge-341 341 kanti labanye balimi sebacalile kutfola tintfo tabo tekulima kufaka ekhatsi inhlanyelo kuloku